Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Kali ini kita mau ngapain ya? Widih teman-teman. Apa itu? Banyak tumpukan mainan teman-teman. Wow, banyak sekali. Kita lihat tuh teman-teman. Ada apa aja teman-teman? Wih, ada boneka Squid Game teman-teman. Wow, mantap. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Ada apa lagi nih? Waduh, Pop It Hello Kitty. Waduh, besar sekali teman-teman. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Apa lagi nih teman-teman? Wah, ikan Nemo. Ikan Nemo teman-teman. Wih, kita kumpulin sini. Apalagi nih? Waduh. Boneka Squid Game teman-teman. Ada 2. Wih, mantap. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Wih. Ada mobil tayo teman-teman. Wah, ada 3. Wih, keren. Banyak amat ya teman-teman ya. Widih, ada boneka Pikachu. Wow. Wih, keren. Kita kumpulin sini teman-teman. Apalagi nih ya? Widih. Ondel-ondel. Ada 2. Wow, mantap. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Apalagi nih ya? Wih, Pop It SpongeBob. Wow. Besar sekali teman-teman. Pop It-nya. Keren. Apalagi ya? Nih. Waduh, pesawat terbang. Wah. Keren teman-teman. Pesawat. Kita kumpulin sini teman-teman. Ada lagi nih. Widih. Upin Ipin sendirian teman-teman. Upin Ipinnya sendirian, gak ada temennya ini. Lucu banget ya. Keren. Wih, keren teman-teman. Wih, banyak banget ya tumpukan mainannya teman-teman. Yaudah ya teman-teman, udah dulu ya. Dah.